Namakuru agezweho none yemeza neza ko igisirikare cya M23 cyamaze kuvumbura umuvuno w'ingabo z'u Burundi. Benshi bajyaga bibaza impamvu igisoda cy'u Burundi cyanze kuva kuri ubu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho General Prime Niyongabo, generali muri iki gisirikare cy'u Burundi FDNB, yakomeje kugenda ahatira perezida w'iki gihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye, ndetse uyu General Prime Niyongabo akaba n'umugaba mukuru w'ingabo nyine yagiye amubwira neza ko bagakuye izi ngabo kuri ubutaka. Nyamara bisa nkaho uyu muperezida w'igihugu cy'u Burundi we yari afite izindi nyungu z'umurengera ari gukura muri ibi ngibi. Byamaze kugaragara rero ndetse byagaragajwe ko Tshisekedi yari afite deal ikomeye cyane y'amabuye y'agaciro ari gukorana na perezida w'igihugu cy'u Burundi. Ibi bimenyekanye aho M23 yamaze gucakira ibiro byinshi cyane by'amabuye y'agaciro byari biri mu mamodoka abiri, bivugwa neza ko yaragiye kwambutswa ku mupaka wa Kavimvira. Amakuru kandi aragaragaza neza ko FCM M23 ibi yabikoze muri operasiyo ikomeye cyane, ndetse yari igamije kuba yakigarurira aya mabuye nayo ikaba yayifashisha mu bikorwa bitandukanye. Ubu tuvugana umwuka mubi watangiye hagati ya Tshisekedi ndetse na perezida w'igihugu cy'u Burundi, kuko ibyo yagombaga kumwoherereza ntabwo byamugezeho nk'uko biri kugenda bigaragara. Tshisekedi we akabwira perezida w'u Burundi ko icyo yagombaga gukora yagikoze, ndetse u Burundi aribwo bwananiwe kugaragira aya mabuye cyangwa se uyu mutungo ngo uze kwambukira ku mupaka wa Kavimvira woherezwe ku butaka bw'u Burundi nyine uze kugera i Bujumbura. Amakuru akavuga neza ko hari korutege ikomeye cyane irinze izi modoka ebyiri zarimwe amabuye ya zahabu yari amaze iminsi akusanywa mu birombe bitandukanye, maze akaza gupimirwa ku nzu. Bivugwa neza ko M23 imaze no kumenya aho iherereye, aho aya mabuye yegeranyirizwa kugira ngo aze koherezwa ku butaka bw'u Burundi yamaze gushyika, nk'uko bagenda bavugana ibiro ndetse n'igihe azabimuhera. Amakuru akavuga neza ko M23 tuvugana yamaze kwirundaho ndetse no kwigwizaho iyi mitungo isa naho yari imaze kugenda icukurwa kuri ubutaka bw'igihugu cya Kongo, ariko ikaza gusahurwa ijyanwa ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Amakuru aravuga neza ko uwibaga amabuye y'agaciro kuri ubutaka bwa Kongo yamaze kumenyekana. Birumvikana neza ko ari Tshisekedi ariko yafashijwe na perezida w'igihugu cy'u Burundi wakomeje kunangira ndetse agakomeza gutsindagira ingabo ze kuri ubu butaka. Ibyo benshi cyane bagiye bafata nkaho ari ubugambanyi ndetse no gukora amakosa akomeye cyane muri iyi mirwano. Igisirikare cy'u Burundi bivuga neza ko abari barinze amabuye y'agaciro batunguwe ku buryo bukomeye cyane neza, kuko bivugwa neza ko baturutse aho bita Uvira mu isantre berekeza ku mupaka wa Kavimvira, ibirometero byinshi cyane. Aha Uvira mu isantre ni mu mujyi rwagati wa Uvira, aho bita Uvira mu isantre nyine na gace k'ikaritsiye. Bivugwa neza ko gakontorerwa ubundi n'izi ngabo z'abarundi. Benshi baranemeza neza ko ariho habarizwa ibirindiro by'ingabo z'abarundi ziba zishinzwe protokole y'aya mabuye, nk'uko byamaze kugenda bigaragara. AFCM M23 benshi bamaze guca amarenga yuko ishobora kuza gukura akayabo muri aya mabuye y'agaciro yamaze kwibikaho ku buryo bugaragarira buri wese. Abenshi bakavuga neza ko iki gisirikare kandi cya AFCM M23 ibi cyabikoze muri operasiyo cyari cyarapanze, ndetse aho yakuyemo akayabo, nk'uko bivugwa neza ko aya mabuye yahise ajyanwa mu bice AFCM M23 ikontorora, agahinda kongera kwegura perezida w'igihugu cy'u Burundi utanorohewe kugeza kuri ubu ngubu, ukomeje kugenda ashyirwaho igitutu gikomeye cyane n'abo bayoborana mu gihugu cye ndetse mu ngabo. Akomeza no kugenda akora impinduka zikomeye cyane muri iki gisoda cy'u Burundi FDNB, aho akomeje kugenda asimbuza bamwe agaragaza neza ko bashaka kuzamutembagaza ku butegetsi, nk'uko yagiye abivuga igihe kinini cyane. Tshisekedi we arahamagara amubwira neza ko atarakwiye kurakara, ndetse ko agomba gutegereza igihe azabonera andi mabuye, kuko bisa nkaho akwiza ingabo ze kuri ubu butaka. Igisirikare cya leta ya Kongo gisa naho kidashobora guhangana na FCM M23 mu buryo bweruye, nk'uko bikomeje kugenda abigaragarira mu bikorwa biri kubera ku rugamba. Ariko nubwo bimeze bityo, inkundura y'amabuye y'agaciro yo ntabwo yigeze ihagarara, ndetse no mu birombe bitandukanye biravugwa neza ko wazarendo zakomeje kugenda zisubiranamo ku buryo bukomeye cyane n'ingabo za leta ya Kongo FARDC, kuko bivugwa neza ko wazarendo zagiye zihezwa muri ibice bicukurwamo amabuye y'agaciro, nazo zikaza kubona neza ko zakabaye ziri muri ibi bice, ndetse kugira nazo zibone amafaranga, ndetse kuko zivuga neza ko zidahabwa ibyangombwa nkenerwa birimo n'umushahara. Ariyo mpamvu bagaragara mu bice byinshi cyane basahura abaturage. Wazarendo zongeye kurasana mu birombe biherereye mu bice bikontororwa n'ingabo z'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo, aho bivugwa neza ko abasirikare b'igisirikare cya wazarendo bamaze kurakara ndetse bariye karungu nyuma yo kuba barahejwe ndetse bashyirwa ku ruhande mu bijyanye no kwegera ahacukurwa izi zahabu, aho bisa nkaho bagomba kugabana byakanga bikameneka. Wazarendo kandi
kandi zagiye zigaragara zivuga neza ko arizo zikora ngo akazi neza ariko zikaza kudahabwa agaciro maze agaciro kagahabwa ngo abindira ubwo baba bavuga ingabo z'abarundi ndetse n'ingabo za Tanzania n'ingabo za Angola n'abacancuro baturutse mu bihugu bitandukanye. Ubu tuvugana intambara inkundura y'amabuye y'agaciro yo irakomeje nyuma yuko ayagombaga koherezwa ku butaka bw'u Burundi acaciwe na FCM 23 iri no mu nyungu kugeza ubu kuko benshi bavuga neza ko aya mabuye ari amabuye ashobora kuvamo akayabo k'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika akazifashishwa mu kugura ibindi bikoresho ndetse no gukora ibindi bikorwa by'intambara cyangwa se ibindi bikorwa bijyanisha ku rugamba kuko igisirikare cya FCM 23 gikomeje kugenda cyotswa umuriro ndetse kinaraswaho n'izi ngabo za Leta ya Kongo. Aya mabuye rero ashobora kuzabafasha nabo kwitegura kuba bakora ibikorwa bitandukanye birimo no gushyiraho ingamba z'ubwirinzi kugira ngo bakomeze kugenda abahangana. Abatuye Minembwe bo baravuga neza ko M23 yababereye umucunguzi kuko ibitero bikomeye cyane bigabwa kuri ibi bice biba byaramaze kubarangiza nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Igisirikare cya FCM 23 kandi cyongeye gusohora itangazo ryemeza neza ko hari abasirikare bagera kuri 6 b'u Burundi bafashwe ku munsi w'ejo bafatiwe mu mujyi wa Uvira ariko mu nkengero aho bari abakamanda bagomba gutanga amabwiriza ku bijyanye n'imirongo y'imbere ku rugamba. Aba rero bafashwe nyuma yuko ingabo bari bamaze kohereza zahuye n'uruva gusenya bikaza kurangira muri Plaine de Ruzizi M23 irasanye nabo kugeza ubwo hasigaye ingerere. M23 naho bivugwa neza ko ariko yatakarije mu abasirikare kuko rwari urugamba rukomeye cyane ariko aba basoda b'u Burundi bari abakamandazi ndetse bivugwa neza ko ari bo babaye topic bitewe nuko ari abasirikare bakuru ndetse barimo abasenior officers babiri. Aba rero bakaba baracaciwe M23 imaze kugwiza umubare munini cyane w'izi ngabo z'u Burundi nk'uko amakuru ari kugenda bigaragaza. Aba benshi bavuga neza ko bizarangira M23 itangiye gupfukamirwa n'u Burundi kugira ngo ize kubaha izi ngabo zabo yamaze kwigwizaho mu bice bitandukanye. Igisirikare cya M23 cyari gifite umuvuduko udasanzwe bijombo ndetse biza kurangira uyu muvuduko utanze ikintu gikomeye cyane aho basaga n'abari kurimburiza Wazalendo zari zifite n'intwaro bivugwa neza ko harimo iziremereye ariko biza kurangira izi ntwaro zibaye impfabusa Wazalendo zishyira ku rutugu zirirukanka ndetse biza kurangira bitabaye ibyo kuzishyira ku rutugu gusa bazirambika hasi birukanka amasigamana. M23 rero kuza kwitera umugongo ushaka kuyihunga niho uburi buhurire n'ibibazo bikomeye cyane. Yabacanyeho umuriro bikomeye cyane baratatana abandi barashwiragira bamaze gushyira intwaro hasi abaturage we ubwabo batangira kubacakira dore ko bari batangiye kwirukankira mu baturage. Umuturage kubona Wazalendo idafite intwaro ndetse bisa nkaho M23 iri hafi aho ahita afata izi Wazalendo ndetse bisa nkaho zari zamaze kuba zigira igihunga gikomeye cyane. Benshi mu baturage bavuga neza ko babishimye cyane ndetse bakagaragaza neza ko M23 umuhate ifite utazaba ubusa. Nigiye benshi cyane bavuga neza ko M23 umujinya ifite bayiciye umwe mu basirikare bivugwa neza ko ari n'abatoya ndetse badafite ipeti ryo ryose uretse ko ari umusirikare usanzwe. Benshi bakavuga neza ko uyu mujinya ari umuranduranzuzi bisa nkaho M23 yari isanzwe irwaye izi Wazalendo. Ni ibitero bikomeye cyane biri kubera muri groupement ya Bijombo ariko benshi bakavuga neza ko n'ubundi izi Wazalendo arizo zikozeho nyuma yuko ibitero bikomeye cyane by'ingabo za Kongo ndetse n'ingabo z'abarundi byatunguye M23 muri Plaine bikaza kuba byakiciye umusirikare wa M23 umwe aricyo cyatumye M23 irya karungu maze izo Wazalendo zikaza kumera nk'iziyahuyeho iza kuzereka neza ko nta mikino na mitoya ihari kugeza ubu. Abasirikare b'igisirikare cya Leta ya Kongo barashinjwa kuba batereranye Wazalendo muri uru rugamba ariko ibi ntacyo bivuze kuko izi Wazalendo n'ubundi nizo zari zateguye igitero ndetse bivugwa neza ko zari zabikoze mu rwego rwo kuvuga neza ko zigiye kongera gutungura FCM 23 muri iki gice cya Bijombo. Ariko se byari kugenda bite iyo M23 yongera gutungurwa ko basanze iri maso maze biza kurangira ibirukankanye ndetse benshi basiga ubuzima. Mubare w'Abazalendo baguye muri ibice bivugwa neza ko abarenga 30 mirambo yabo yabonetse abandi batorongeye baheze mu baturage ariko bivugwa neza ko abaturage bitewe n'uburyo bakorana na FCM 23 bamaze kugenda babatanga ndetse nabo bagafatwa ari bazima. Ibintu benshi cyane bavuga neza ko iki gitero kitazibagirana kuri Wazalendo kuko zabaye nk'iziyahuye ndetse M23 benshi bibaza uko yari amavubi kuri uru rwego. Iki gisirikare kandi cya M23 gikomeje kwa advancinga mu bice bitandukanye cyerekeza aho ingabo za Leta ya Kongo n'abarundi bakomeje kugenda bifashisha berekeza mu bice bya Poezero kugira ngo babone uko
ko barekura amakompura za Minembwe. Ibi kandi M23 yongeye gusohora itangazo nk'uko benshi babivuga ryerekana neza ko ingabo z'u Burundi ziri gukora ubwicanyi bukomeye cyane, n'ubwicanyi buri gukorerwa Wazalendo, ubwicanyi buri gukorerwa aba basirikare bari ku butaka bwa Kongo, by'umwihariko abo muri Twirwaneho basigaye bagerageza guhangana n'ibi bitero, ariko bikaza kurangira ingabo z'abarundi ziri kuza kurasa abaturage zibasanze ku butaka bw'iwabo. Ibi kandi bishobora kuza kugira ingaruka n'ibibazo bikomeye cyane kuri leta ya Gitega cyangwa se ya Bujumbura, nk'uko benshi cyane bakomeje kugenda babitangaza. FDNB, ingabo z'u Burundi ziraza gushyirirwaho ibihano bikomeye cyane nyuma yo kwisanga muri iyi ntambara ikomeye cyane ku butaka bwa Kongo, aho zisa naho zateye igihugu cy'abandi nk'uko biri kugenda bigaragara. Ingabo z'abarundi kandi zigaragara mu bikorwa ziri kumwe n'ingabo za leta ya Kongo, ni ibikorwa biteye isoni akenshi byagiye biziranga, aho benshi bavuga neza ko izi ngabo za leta ya Kongo ndetse n'abarundi zikwiye gushyirwaho sanction cyangwa se n'ibihano bikomeye cyane, bitewe n'uko zitagiye zubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu ndetse zagiye zigaragara zikorera iyicarubozo bamwe mu baturage ngo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda muri ibi bice. Bamwe barashinjwa gukorana na M23, abandi bagashinjwa kuba abatasi n'ibyitso, ibintu benshi cyane bavuga neza ko bibashyira ku nkeke bitagituma bagaragara mu ruhame nk'uko bisanzwe. Aba kandi bikavugwa neza ko igihe amahanga akomeje kugenda areba M23 uburyo yakongera kugarura amahoro mu bindi bice byisumbuye ibyo yafashe, nibyo bikomeje kugenda bishyira Tshisekedi ku gitutu ndetse bikamushyira ku bwoba bukomeye cyane. Abarwanyi b'igisirikare cya M23 bakomeje kugaragaza uruhande rwo kuba bagerageza gucunga umutekano w'abaturage, by'umwihariko mu bice bitandukanye bakomeje kugaragaramo nk'uko amakuru abigaragaza. Iki gisirikare cya leta ya Kongo kandi gikomeje kugenda kigerageza kwirwana, ariko ntabwo biri kugikundira kuko abasirikare ba Kongo basa naho bamaze gucika intege, basa naho bamaze kuba bagaragaza neza ko nta mbaraga bagifite zo guhangana kuri uru rugamba nk'uko amakuru abigaragaza. Ibitero bitandukanye bikomeje kugenda bigaragara, ariko M23 nayo ikagenda igerageza kubiburizamo nk'uko amakuru abigaragaza. Iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi cyo gikomeje kugaragaza ko kitazigera gicika intege, n'ubwo bamwe muri bo bakomeje kugenda babagambanira, bikaza guha M23 amahirwe yo gukomeza kwa divansinga ikubita itababarira mu bice bitandukanye hakomeje kugenda humvikana imiborogo y'izi ngabo. Ubwo wa perezida w'igihugu cy'u Burundi biza kurangira ahinduye uyu mugambi, ariko nanone abenshi bavuga neza ko n'igitutu gikomeye cyane cy'ingabo z'u Burundi harimo abiganjemo abajenerali bakuru barimo nk'umugaba mukuru w'ingabo General Prime Niyongabo, bongeye kuba bamushyiraho igitutu gikomeye cyane, baramwihanangiriza aho basaga n'abamwereka neza ko badafite ubushobozi bwo guhangana n'ingabo z'u Rwanda. Aha kandi bongeye kumwibutsa neza ko ibyo yabwiwe na William Ruto ko AFC M23 yamutsindiye ku butaka bwa Kongo, kandi iyi AFC M23 idashobora kuba ifite nibura na kimwe cy'ijana cy'ubushobozi bw'ingabo z'u Rwanda. Yabwiwe neza ko rero ashobora kuza kwirahuriraho umuriro mu gihe ububirigi buri kumushuka bushobora kuzamutererana kuko ntibuzamuha abasirikare bo kuza kumufasha uru rugamba. Ibi bikoresho rero bivugwa neza ko uyu mugabo ashobora kuza kuba yahabwa andi mabwiriza n'ububirigi, bivugwa neza ko ashobora kuza kwishyura amafaranga yaguzwe ibi bikoresho byiganjemo ngo n'ibicya, kandi ibindi bikoresho byari biri mu nzira bikaba byamaze kugenda bihagarikwa. Niki cyatumye perezida w'igihugu cy'u Burundi yijandika muri iyi migambi yo kwishora mu ntambara? Ibi nibyo abasirikare b'u Burundi bakomeje kugenda bamubaza ndetse bamwibutsa neza ko igihugu cy'u Burundi kidafite tekinoloji ndetse n'igisirikare gikomeye, nyamara akaba ashaka kubashora muri iyi mirwano, ibyo n'abaturage bo kuri ubutaka bw'u Burundi batumva ndetse badasobanukiwe. Ni nayo mpamvu iyi migambi yo gutera ndetse no kwishora mu ntambara isa naho yamaze kugenda ayisubika, ariko benshi mu basesenguzi ba politiki ndetse bivugwa neza ko amakuru yagiye hanze y'ubutasi yemeza neza ko uyu mugambi yawimuriye mu mutwe wa FDLR. Ibise biraza kurangira bite? Perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Fatibeto arongera kwibutsa perezida w'igihugu cy'u Burundi ko izi ntambara bakwiye kubanza bakarwana intambara imwe bakareba ko bayitsinda. Intambara afite n'ukuvuga ko ari uguhangana na AFC M23 ikomeje kumutsinda ku mirongo y'urugamba ndetse no mu buryo bwa diplomasi ndetse na politike, aho abanyamerika barimo umuyobozi wa UN uyu nta wundi ni James Siswane, uyu nguyu aheruka kugirira uruzinduko ku butaka bwa Goma, aho yaterewemo kashe muri pasiporo ye, bakamutereramo kashe irimo
ibirango bya FCM23 bivuze neza ko uyu mujyi wa Goma n'ibindi bice 23 ikontorora bisa naho byamaze kwiha ubwigenge. Ibi rero benshi bari bategereje kuzareba pasiporo y'uyu mugabo bazateramo kashe yihe mu gihe yasuye igihugu cya Kongo ariko akajya mu bice biyoborwa na FCM23. Ibi benshi bahise bavuga neza ko biba byamaze kuba confirmed ko Tshisekedi ashobora kuba atakiri kumvwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni mu gihe kandi uyu mugabo yagiye atanga ibirombe byinshi cyane harimo ibya Rubaya, avuga neza ko ari byo azaha Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo zimufashe muri iyi mirwano, nyamara agatanga ibirombe biri mu bice adakontorora ndiwe n'ingabo ze. Ibintu benshi cyane bagiye bagaragaza neza ko nabyo bishobora kuzamukururira ibibazo. Namakuru yarakomeje kugenda asobanura byinshi cyane mu bijyanye n'u Burundi bukomeje kugenda bushyirwaho igitutu interine mu gihugu cyabo, kuko bivugwa neza ko abasirikare bongeye guterana bicaza uyu mukuru w'igihugu bamubwira neza ko ibyo ari gutekereza akwiye gucira kuko birura, kuko ibyo ari kwijyanamo bishobora kuzanira igihugu cyabo umuriro ndetse ukomeye cyane. Aba kandi bamwibukije neza ko no guhangana na Red Tabara ari ingume mu gihe idafite ubushobozi bukomeye cyane, ndetse n'abandi batavuga rumwe n'iyi leta. Mu gihe rero yabagiye kwishora mu ntambara n'igihugu nk'u Rwanda ko byaza kubakuraho cyane, bisa nkaho uyu mugambi wamaze gusubikwa. Namakuru rero akomeza guturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba arasobanura neza ko imbohe z'intambara zishobora kuza guhererekanywa mu gihe gitoya, aho FCM23 mu biganiro by'amahoro biheruka kubera mu Busuwisi mu byasinywe harimo ko igihugu cya Kongo kizafata abasirikare gifite ba FCM23 mamara na 23 kaza gufata ingabo ifite yabiza abarundi ndetse n'ingabo za FARDC. Abangaba bakaza kongera guhererekanya imibare y'abasirikare. Gusa benshi baravuga neza ko 23 bitabyutishije kuko nifite umubare munini cyane w'ingabo za Kongo n'abarundi yafashe, mu gihe aba FCM23 bafashwe ari umubare muto cyane, aho byaza kugurana izi mbohe z'intambara nk'uko byemejwe muri aya masezerano aheruka gusinyirwa mu gihugu cy'Ubusuwisi. Ibi rero nabyo biraza kugenda bigerwaho, turaza kugenda tubakurikiranira ibijyanye n'iyi nkuru. Ni amakuru ariko ari muri diplomasi, ariko no ku mirongo y'imbere ku rugamba ntabwo byoroshye, kuko ibice bitandukanye ku butaka bwa Uvira bivugwa neza ko abarundi bongeye kwinjiza intwaro zanyujijwe ku mupaka wa Gatumba nyuma y'uko umupaka wa Kavimvira baje kubona neza ko hashobora kuba hari intasi za FCM23 kugira ngo zibe zatanga amakuru y'uko hinjiye intwaro ndetse n'ubwoko bwazo. Umupaka wa Kavimvira niwo wakoreshwaga kuko niwe mupaka munini cyane, ariko bivugwa neza ko umupaka wa Gatumba ariwo waje gukoreshwa abarundi bagarura intwaro kuri ubutaka bwa Kongo, aho benshi bavuga neza ko izi ntwaro bagiye bazizana kenshi nyamara bikaza kurangira izo FCM23 itabambuye bazitwikiye ubwabo iba yabashyizeho igitutu, bakaza kwirinda kuzisiga kugira ngo zitaza kubarashishwa. Mu by'ukuri ibintu rero ntabwo byoroshye, urugamba ntabwo rworoshye. Mu minembwe na mikenke induru ziravuga, amasasa arumvikana Kabunambo ndetse arumvikana Puezero ndetse no muri Plene. Ibintu ntabwo byoroshye ku mirongo y'imbere ku rugamba kugeza ubu. Bakomeje kugenda baturuka mu bice bya Uvira. 23 yarekuraga agace abarundi na wazalendo bakinjiramo. 23 no kuvuga ngo ikirekura Kabunambo ya mbere n'iya kabiri abarundi bari barakomeje kurwana bagerageza kuhinjira, ndetse n'ingabo za leta ya Kongo nabo bafatikanya bahise bahinjira mu buryo butabagoye kuko byari byarabananiye. Plene do Ruzizi 23 gisohokamo abarundi bahise bayinabamo ndetse binjiranamo n'ingabo za wazalendo n'ingabo za Kongo bagaragaye banabyina cyane ndetse muri bice. 23 kandi kiva Bijombo hahise yinjiramo izi ngabo nanone z'abarundi na FARDC na wazalendo. Nuko 23 yagiye iva mu bice ndetse aba bayinjiramo babyinjiramo biza kurangira bashyokyewe ndetse baryoherwa no gukurikira 23 kugeza ubwo batangiye kugenda bayirasa amasasu ahavuye ibi byago bikomeye cyane ku ngabo z'abarundi. Inkuru ziravuga neza ko bari abasirikare benshi cyane 23 yabarese bakikusanya bakamara kwegerana, dore ko zari imodoka zishoreranye ndetse basa nabaye batangiye kugenda bagerageza gushinga defense. Uyu muhanda rero uturuka Uvira werekeza mu bice bitandukanye bya Bukavu, ubwo ni no kuvuga ko uturuka Bukavu werekeza nk'ibice 23 yagiye iturukamo. Hakomeje guhera ibitendo bikomeye cyane kuko 23 yaba mu nkengero zawo ndetse no mu bice bya hafi aho yagiye igenda isigamo defense zikomeye z'abasirikare, ariko bisa naho ari mwibanga iby'abarundi batamenye. Rero barenga umurongo ntarengwa baza kwisanga bageze hagati neza mu maboko ya 23. Hafatiwe abasirikare benshi cyane b'abarundi
benshi gusa ni abapfuye nk'uko byagaragaye. Imirambo yagaragaye kuri izi modoka z'abarundi zimwe ziri gushya, aho benshi bavuga neza ko abarundi bakoze igikorwa bakita ko ari nk'ubwiyahuzi, kuza kurenga uyu murongo ntarengwa bakaza kwisanga barengereye bageze muri ibi bice. Nagahinda gakomeye cyane rero kongeye kurangwa mu ngabo z'u Burundi nk'uko amakuru bigaragaza, aho benshi bavuga neza ko abarundi bongeye gukora ibara ndetse bakoze amakosa akomeye cyane yo kurenga umurongo baza kwisanga bageze mu bice twakita ibice biri zone iri ruje. Zone twavuga neza ko ari danje cyane kuko mu 23 kuza kurekura biriya bice ntabwo bivuze neza ko yari yahagaritse kuba yakora ku mututuma zikaza gusheringa kuri abarundi. Yabagose ndetse barasa amasasu benshi cyane, bamanitse amaboko bemeye kumanika intwaro nyine nibo babashije kurokoka, ariko nabo ubwo bafashwe matekwa nk'uko inkuru zibivuga. Benshi bavuga neza ko 23 ifite strategie nyinshi cyane iri gukoresha ndetse zo kurwana muri ibi bice, aho bashimangira neza ko iki gisirikare cy'abarundi cyarengereye gikora amakosa ndetse gikomeza kuryoherwa no gukurikira 23 bajya mu bice ivuyemo, kubera ko bumvaga neza ko nta sasu riri kuvuga batari kurwana, uretse ko baje no kurengera bagatangira kuyikurikiza amasasu 23 bumva ko bari kwikiraho igitutu ngo igende mbese ibe yagira na za Bukavu maze bakomeze kwigarurira utu duce. Ntabwo byabakundiye rero ubu tuvugana inkuru mbi yamaze gutaha i Bujumbura, i Kinshasa ndetse n'ahandi izi ngabo zagiye zituruka. Ni inkuru zemeza neza ko harimo ikimeze nkaho ari ubujiji cyangwa se uburangare. Nubwo bimeze bityo 23 iri gukubita izi ngabo zagerageje kuyikurikira ndetse bisa nkaho nta wongera guhirahira, abarundi bakomeje nabo gukubitwa na Twirwaneho hakurya, kuko amakuru avuga ko Minembwe Twirwaneho yakomeje kuyirwanaho kugeza abarundi bakomeje kugenda bagwa muri ibi bice. Benshi bumvaga neza ko ingabo z'abarundi zigiye kubona agahenge bwo 23 yafashe umwanzuro nk'uyu, ariko bisa naho n'ubundi aho byakomeje kuba bipfira ari uko abarundi bakomeje kugenda bibwira neza ko 23 uyagira ngo hari wayibujije kuba yakongera kubasheringaho cyangwa se kubasubirana inyuma. Kurekura ibi bice ntabwo ari ugutsindwa, ahubwo no kubahiriza ibiganiro by'amahoro 23. Navuga neza ko ibi ngibi byari bikwiye kwigwaho, kuko izi ngabo zakomeje kuba ziyikurikirana zo nizo kubahiriza amahoro bireba, mu gihe Leta z'Ubumwe za Amerika ishinjwa kujya ku ruhande rumwe ndetse ikumva uruhande rumwe, ikaza gukora amakosa yo kongera gufatiramo 23 ibyo twakita nk'ibihano ikayishyira ku gitutu kugeza ubwire ko ibi bice kugira ngo hubahirizwe amasezerano. Nyamara abari kwirasabo nabo barebwa mu aya masezerano bikaza kurangira nta gikozwe, ndetse 23 ari gikomeje kugenda yirwanaho. Kugeza kuri ubu nta ngabo z'abarundi cyangwa zerendo zirafatirwa ibihano bigaragara, kuko bisa nkaho 23 ariyo yagiye ishorekwa na Tshisekedi ndetse na Kayikwamba bagiye bazenguruka amahanga babwira amahanga neza ko 23 ari iri kwica abantu nk'uko bigenda bitangazwa. Leta z'Ubumwe za Amerika yamaze kurakarira ku buryo bukomeye cyane Tshisekedi, ndetse bari kumwibutsa neza ko yarenze ku masezerano ndetse yishe ikimeze nkaho ari agahenge k'imirwano. Uretse n'ibyo kandi yasuzuguye Leta z'Ubumwe za Amerika, bafashe umwanya bagatumiza abakuru b'ibihugu kugira bige kuri iki kibazo, nyamara we uruhare rw'akaba yaranze kurukora. Nibyo bitumye hashobora kuba haje ibisa nkaho ari ibintu bibi cyane bigiye kuba kuri leta ya Tshisekedi. Ubu tuvugana byamaze kugenda binugwanugwa ko Abanyamerika bamaze gushyira igitutu gikomeye cyane kuri Tshisekedi, ndetse ashobora kuza gufatirwa bimwe mu bihano bikomeye cyane. Sanctions zishobora kuza kumujyaho ndetse bigasanga iyi leta ye yifuza no gukomeza kuyobora iki gihugu cya Kongo bimugizeho ingaruka, nk'uko benshi babivuga neza ko amatora ubwo yatangiye kugenda azamura umwuka ku butaka bwa Kongo nubwo atarageza igihe, ariko byavuzwe neza ko Tshisekedi ashaka no kuzayasubika yitwaje neza ko imirwano iri mu gihugu ngo hataba intambara mu gihe cy'amatora, ariko bamaze kumubwira neza ko no guhindura itegeko nshinga ngo yemererwe kongera kwiyamamaza nabyo byatangiye kugenda bizamo kidobya. Ibi rero birasa n'ibiri kuba kuri mugenzi we utetse igihugu cy'u Burundi, General Nyene Cyubahiro Evariste Ndayishimiye, ukomeje kugenda abo mujyanama we wa hafi, ariko bikagaragara neza ko inama mugira atari inama ziri kwifuzwa n'aba banyamahanga bagerageje kunga 23 na leta ya Kinshasa. Ubu tuvugana Perezida w'u Burundi nawe
nawe afite ikibazo gikomeye cyane kijyanye n'amatora ari gutegurwa y'umukuru w'igihugu umwaka utaha ku butaka bw'u Burundi. Nyamara bamwe bo muri leta majoro bakomeje kugenda bamutega imitego nk'uko bigenda bitangazwa. Abarimo General Prime Niyongabo bakomeje kutumva impamvu y'abasirikare bakomeje kugwa ku butaka bwa Kongo hano muri Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko ibice bya Mikenke, Minembwe, Poezero ndetse no mu nkengero z'umujyi wa Uvira, aho abarundi bakomeje kugwa mu mirwano bazanywemo. Bivugwa neza ko baje kuri deal ikomeye cyane, aho bivugwa neza ko aba bakuru b'ibihugu bakomeje kugenda bahuza umugambi wo kurimbura abanyamurenge. Ibi rero bikaba bikomeje kugenda biba agaterera nzamba ka nyina wa nzamba. Ubu tuvugana rero perezida w'igihugu cy'u Burundi asa naho ahuje na perezida w'igihugu cya Kongo ibibazo mu bijyanye no kugerageza kugarurira abaturage icyizere ndetse no kubaremamo umutima wo kongera kubagirira icyizere mu matora, nubwo bisa naho bigoye bose kuko birasaba ibintu bikomeye cyane. By'umwihariko Tshisekedi we arasabwa guhindura itegeko nshinga, na perezida w'igihugu cy'u Burundi nawe arasabwa gukora kope ndetse n'amanyanga akomeye cyane, kuko bisa naho abaturage batari kwishimira imwe mu myanzuro. Abaturage baravuga neza ko abasirikare b'igihugu cyabo cy'u Burundi baguye ku butaka bwa Kongo, abenshi bashyinguweyo ndetse banashyingurwa mu buryo bivugwa neza ko ari imva rusange, aho bagiye bashyirwa mu byobo. Kugeza kuri ubu ngubu bakabwira abo mu miryango yabo ko baturutse igisirikare. Ibi rero byatangiye kuzamura umwuka mubi, by'umwihariko abatuye mu Gitega ndetse n'ahandi. Ubu turakomeza gukurikiranira izi nkuru. Icyo twakubwira nuko Tshisekedi we yakomeje kugenda ajya ku gitutu ndetse n'ubwoba bukomeye cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika ashobora kwisanga zamubiranduye ndetse zikaba zashaka gushyiraho uwo zizajya zibwira akumva, kuko bisa nkaho Tshisekedi ahindura imvugo kandi yagiye abishinjwa mu bihe bitandukanye. Ubu tuvugana rero hakomeje umwuka mubi ku butaka bwa Kongo mu bice bitandukanye, by'umwihariko ibice bivugwamo amabuye y'agaciro nka za Rubaya, inkengero zaho za Masisi, haritwa za Gatoyi. Hakomeje kugenda humvikana ibiturika ariko bidakabije bitewe n'uko mama 23 yamaze kugenda yirukana izi ngabo. Ubu tuvugana igisirikare cya leta ya Kongo FARDC na Wazalendo na FDLR bafatikanyije mu rugamba, barabarizwa mu birometero 35 uturutse za Rubaya. Ni ukuvuga neza ko bari mu bice bitari hafi y'aho bifuzaga kugera. Ibintu bikomeje kubagora kugira ngo bigarurire ibi bice. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyamaze kubyemeza, n'ibyo abasirikare barenga 40 nk'uko byatangajwe b'Abarundi bapfuye urupfu rubi cyane, dore ko baguye mu mirwano ikomeye cyane yabahuje n'igisirikare cya M23 ndetse na Twirwaneho. Iyi misozi miremire y'abanyamurenge ikomeje kuberamo ibitangaza. Benshi bati amasengesho y'aba bakecuru n'abasaza baherereye hariya za Minembwe bakomeje gutakira Imana bayereka ibikomeje kubabaho, bisa naho yatangiye kugira akamaro nk'uko bisanzwe. Ndetse aba basore batwirwaneho bavuka hariya mwabira bice bakomeje kugenda nabo bahagarara mu birindiro byabo neza. Ni inkuru zigaragaza neza ko Abarundi baguwe gitumo ndetse bahita bicwa mu buryo bw'amanzaganya, barenga 40 barahasiga ubuzima. Abakomeretse za casualty ni nyinshi, bivugwa neza ko byanatumye hafatirwa imbohe z'intambara nyuma y'uko za casualty zari zabaye nyinshi. Abarundi bafashwe, bivugwa neza ko ibyo bavuze byose bakomeje kugenda bagaragaza neza ko koherezwa kuri ubutaka nta mahitamo bafite, ariyo mpamvu baza nyine bakemera kuhagwa n'ubundi aho kugwa muri gereza za gisirikari Bujumbura bashinjwa kugambanira igihugu. Niyo mpamvu baza kuri ubutaka, ababishoboye bakaba batoroka igisoda cy'u Burundi, nubwo biba bigoye mu bice batamenyereye gutorokera muri bice biri kuberamo imirwano, ariko kandi bahita bafata umwanzuro wo kujya ku rugamba nk'uko babitumwe, ariko bikabagora. Ubu tuvugana rero ni operasiyo ikomeye cyane. M23 yamenye neza ko ari amakuru igisirikare cy'u Burundi cyamaze kohereza ku basirikare bari ku mirongo y'imbere ku rugamba, ndetse aya makuru yahise agera muri Twirwaneho bahita bategura operasiyo ikomeye cyane yo kujya kuburizamo ibitero byari biri gutegurwa n'iki gisirikare cy'Abarundi. Ibi byagezweho 100% kubera ko iki gisirikare cy'Abarundi cyaje guhagarikwa ndetse bahita bicwamo abarenga 40 nyuma y'uko batu
batunguwe aho bapangiraga urugamba mu matsinda. Abasirikare bivugwa neza ko n'abakamandazi b'uru rugamba bari bamaze kuba bari imbere bari gutanga amawayiza ya nyuma kugira ngo operasiyo bari bagiye kujyamo zo gutera igisirikare cya twirwanaho na 23 barebe uko bacyambura ibice bitandukanye, by'umwihariko hari hagamijwe n'ahitwa Poezero. Ubu tuvugana rero hafi n'umunara Poezero, ahangaha haracyari ingabo za twirwanaho nk'uko byemezwa, nyuma y'uko ibitero bigamije kubahambura byakomeje kugenda biburizwamo n'iki gisirikare cya M23 ndetse na twirwaneho. Ni operasiyo bivugwa neza ko yahitanye abasirikare benshi, ariko uko yakozwe bisa naho byari bitunguranye, kuko aba basirikare b'igisirikare cy'u Burundi basa naho bakubiswe n'inkuba nyuma yo gutungurwa amasaha yo kwerekeza aho bagombaga gukorera izi operasiyo ageze, bari guhabwa amabwiriza ya nyuma. Batunguwe n'urufaya rw'amasasu, ariko si yari amasasu gusa, kuko hari harimo n'amakompara aremereye cyane imeze nk'amagrenade bacucagijwemo, ibyaje gutuma abagerageza kwirukanka nabo bagiye bagwa mu ngabo za twirwanaho na M23 zikabarasa urufaya. Nuko abari bari mu kivunge hafi ya bose bahise bakomereka, abandi bahasiga ubuzima bagerageza kwirukanka nabo bakaraswa n'amasasu, bamwe ntibapfe bakirukankana ibikomere bikomeye cyane. Nuko operasiyo iza kuba muri imwe muri operasiyo zikomeye cyane yatumye na Kinshasa na Bujumbura bakira inkuru zisa naho ari inkuru zisanzwe zitandukanye n'ibyo bari basanzwe bakira muri raporo. Ubu tuvugana igisirikare cy'Abarundi kibabajwe no kumenyesha abasirikare bacyo bari basanzwe babarizwa muri batayo ya 6 nk'uko bitangazwa, bari bari muri ibi bice, ko hari abasirikare bo muri iyi batayo bapfuye benshi cyane, ndetse umubare utaranamenyekana neza, abakomeretse ndetse n'abirukansa amasigamana bakaza kuburana na bagenzi babo. Bisa nkaho byabaye nk'ikintu kidasanzwe, kwahuranwa ndetse kumera nkaho bakubiswe n'inkuba, ibyabatunguye kugeza kuri uyu mwanya. Amakuru aragaragaza byinshi cyane mu bijyanye n'ibikomere iki gisirikare cya leta y'u Burundi cyakomeje kugenda giterwa n'iyi mirwano gikomeje kugenda gihanganamo n'izi ngabo za M23. Bakuru baguye muri operasiyo zikomeye cyane z'intare za Sarambwe, aho bishwe urupfu rutunguranye. Amasasu menshi cyane yarashwe na ba Mudahusha wa M23 nyuma yo kumenya igice giherereyemo. Aba basirikare bari baje bari nk'abaje gutanga motivation ndetse n'amabwiriza y'uko urugamba rugomba kuvugururwa nyuma yo kumara igihe kinini cyane hafi cyumweru cyose batsindwa ndetse banatakaza abasirikare. Iyi nkuru rero ikimara kugera kuri perezida w'igihugu cy'u Burundi, asa naho yabaye nk'ukuyeho telefone bitewe n'ibyo yabwirwaga na bamwe mu basirikare bakuru b'igisoda cy'u Burundi, abarimo nka General Prime Niyongabo ndetse n'abandi bakomeje kugenda barwanya iki gitekerezo cyo gukomeza kohera ingabo kuri ubutaka bwa leta ya Kongo. Ubu tuvugana igikuba cyacitse, ingabo z'u Burundi zisa n'izaho zacitse umugongo neza. Ubu tuvugana benshi mu barwanyi b'igisirikare cy'u Burundi bakomeje kugenda bagaragaza urwego rudasanzwe, rusa naho ari urwego rwo gusubira inyuma, mu gihe M23 ikomeje kwa advancinga mu buryo busa naho budasanzwe. Ubu tuvugana ibice bitandukanye biri kuberamo imirwano, Abarundi basa naho bihaye ikiruhuko, ariko kandi ni ikiruhuko kirimo akababaro gakomeye cyane, ni icyunamo niko twabyita. Abajenerali bagera kuri 2 bari mu bakamandazi b'urugamba, dore ko aba batari banasanzwe kuri ubutaka, bari boherejwe ku itegeko rya perezida w'igihugu cy'u Burundi kugira ngo bajye kureba aho biri gupfira nyuma yo kumara icyumweru batsindwa batakaza abasirikare benshi cyane, abandi bafatwa mpiri. Nyamara bakihagera M23 yari yamaze gukurura amakuru, dore ko yaje kubarasa amasasu. Bivuga neza ko ari amasasu yarashwe na ba Mudahusha, abasenipers bagera kuri 2 ba M23, nyuma y'uko aba basirikare bari inyuma y'abari ku mirongo y'imbere ku rugamba, bababwira uko bagomba gukora ndetse na systeme bari gukora, ndetse bababwira neza ko batongera gukora withdraw, ahubwo ari uko advancinga paka Minembwe, ariko bije kurangira bahaguye. Mu gihe abatangaga amabwiriza baguye ku rugamba bahise bakurwa kuri iki kibuga cy'imirwano igitaraganya na bagenzi babo n'abari babacungiye umutekano, bigeragezwa kugirwa ibanga, ariko byaje kurangira bimenyekanye ko hari abasirikare bakuru 2 b'igisirikare cya leta y'u Burundi bahaguye. Bivuga neza ko hari hoherejwe
hapfushijwe abasirikare bagera kuri 3 bakomeye, 2 burimo bahise bitaba Imana, icyatumye urugamba rusa naho ruhindura isura, maze abasirikare b'igisirikare cya M23 bahita babona imbaraga na avantage zo gukubita batabariye, kuko abasirikare b'abarundi bari bamaze gutakaza abakamandazi bakomeye bari baje kubereka uko uru rugamba rugomba gutwarwa. Ubu tuvugana rero ni inkuru mbi cyane yamaze guca umugongo ingabo z'u Burundi, bari hakurya Gitega na Bujumbura basa naho batangiye kwakira iyi nkuru, ariko kuyakira byagoranye. Iyi nkuru ikimara kugera ku butaka bw'u Burundi, bivugwa neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi General Nyiricyubahiro Evariste Ndayishimiye yamaze kubahita akuraho umurongo wa telefone, kuko yari atangiye guhamagarwa ku buryo bukomeye cyane n'abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi, bamwibutsa neza ko ibi ngibi bari babimubwiye ko akomeje gukora amakosa akomeye cyane mu bijyanye no kugaba abasirikare kuri ubutaka bwa Kongo. Abarundi, abaturage nabo bavuga neza ko batumva impamvu y'intambara bishoyemo. Ubundi Burundi ni igihugu kitari gikunze kugaragara mu ntambara iyo ari yo yose, ariko bakomeje kuvuga neza ko perezida wabo icyo azabazanira bazacyakiriza amaboko agera kuri 2. Ubu tuvugana Red Tabara nayo bivugwa ko iri kwitegura. Red Tabara uyu mutwe w'ingabo ibarizwa mu ishyamba rya Kibira irwanya leta y'u Burundi, nyuma yuko bivugwa ko General Evariste Ndayishimiye yayangiye gutaha, mu gihe abasirikare b'u Burundi bo bakomeje kugwa mu mirwano iri kubera ku butaka bwa Kongo. Aha Red Tabara isa naho irimo irasimbukira mu kirere, ndetse ikemeza neza ko iri kugenda imenya uburyo izi ngabo z'u Burundi zifitemo intege nkeya, nyuma yo gutakaza n'abandi basirikare bikaba byayorohera nayo kwa divansinga, dore ko ishobora kuba ifite umugambi ko leta y'u Burundi mu gihe amatora y'umukuru w'igihugu ari gutegurwa bishobora kudakunda ko General Neva yongera gusubira kuri uyu mwanya, ndetse ibintu bisa naho bigoye cyane. Ubu tuvugana ibiturika bikomeje kugenda byumvikana, amakompora komeje kugenda nyuranyuranamo, igisirikare cy'u Burundi gikomeje kugenda cyakira inkuru mbi nyinshi cyane, ndetse aho benshi bavuga neza ko ibi byose biri guterwa n'imiyoborere mibi. Perezida General Evariste Ndayishimiye yakomeje kubwirwa amagambo mabi aremereye cyane n'abasirikare bakuru bafite aho bahuriye n'izi ngabo, kuko kuzohereza ku butaka bwa Kongo bisa naho baba batabyumva cyane ko nta nyungu babibonamo, kuko abo bohereje baba bazi neza ko nibura hafi 1/2 cyabo batari bugaruke, nyamara bigakomeza kuba gutyo, hoherezwa abandi bagakomeza kwibaza imperuka cyangwa se uko bizarangira. Benshi bemeza neza ko ingabo z'u Burundi zishobora kuzarangira ndetse zenda gushirira kuri ubutaka bwa Kongo, mu gihe iyi mirwano yakomeza kuba ikindi gihe kirekire, dore ko benshi banemeza neza ko iyi mirwano itenda guhagarara, kuko M23 ntiyenda guteshuka ku nshingano zayo yihaye, ndetse n'igisirikare cy'u Burundi mu gihe cyakomeza kuba cyafunga umutwe bishobora kuzatuma abasirikare b'u Burundi bakomeza kugwa kuri ubutaka ari benshi. Ubu tuvugana amazina menshi y'abasirikare bafashwe uyu munsi, n'abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo n'abarundi, ariko abarundi nibo bagiye bagarukwaho cyane. Ibi byose byakozwe na Twirwanaho, ndetse bivugwa neza ko yafatikanyije na M23 muri operasiyo zikomeye cyane, zimwe na zimwe zagiye zikorerwa muri ibice bya Mikenke ndetse na Minembwe. Ubu tuvugana Minembwe mu isantere M23 ntabwo yahagaragaye, ariko Twirwanaho niyo yagaragaye irganira n'itangazamakuru, isoma amwe mu mazina y'abarundi ndetse n'aho bakomoka n'imiryango yabo aho ituye, nyuma y'uko bari bamaze gupfira kuri ubu butaka. Inkuru iravuga neza ko mu gihe uyu mutwe wa MRDP Twirwanaho, izi ngabo z'abanyamurenge zasomaga aya mazina y'abasirikare b'abarundi bamaze kugwa kuri ubu butaka, ibi ngibi byahise biteza intugunda, imyivumbagatanyo interine mu gisirikare cya FDNB. Ubwo ni igisirikare cy'u Burundi nyine. Amazina yasomwe namwe mu mazina menshi cyane yiganjemo urubyiruko rukiri ruto, abasore bavutse mu mwaka wa 2022 bafite imyaka 24 ndetse n'abafite 23 no biganje mu bamaze kugwa kuri ubu butaka. Inkuru ibaza abasirikare b'u Burundi niba koko bazemera gukomeza
gutikirira ndetse no kugwa kuri ubu butaka nyine bw'iki gihugu cya Kongo, kuko hamaze no kugaragazwa imirambo myinshi cyane. Ubwo umunyamakuru yanyuzaga kamera muri zimwe mu nzira nyabagendwa, kuri ubu ngubu zisa naho zitakiri nyabagendwa kubera ko imirambo y'ingabo z'abarundi igaragara mu bice byinshi cyane ahangaha, kugeza ubwo bamwe bemeza neza ko abasirikare b'u Burundi mu by'ukuri uwabashyingura yacoka, ndetse bagasaba abarundi kuza gutwara amayiti zabo ubwo urugamba ruba rushyushye. Abarundi bamaze gucanirwa, imirambo y'abasirikare babo isigara hano ku kibuga cy'imirwano, ibintu bikomeza kugenda bibangamira abasanzwe bagenda muri iyi mihanda yerekeza Minembwe na Mikenke, kuko bavuga neza ko babangamirwa n'umunuko w'iyi mirambo y'ingabo z'abarundi. Ibi byose birakomeza kugenda byegekwa kuri perezida w'igihugu cy'u Burundi, benshi bavuga neza ko yakomeje kugenda arangara ndetse atita cyane ku bijyanye n'umutekano w'ingabo ze ndetse imbere mu gihugu, ahubwo agafata umwanzuro wo kohereza izi ngabo z'u Burundi hanze y'igihugu, ari naho zikomeje kugenda zigwira. Ubu tuvugana bapfuye rero harimo abasore bakiri bato ndetse n'abakamanda babo, bivugwa neza ko aba bose imirambo yabo ifitwe na M23. Igisirikare cy'u Burundi ntabwo kiratangaza ikintu icyo ari cyo cyose, ahubwo bavuga neza ko hatangiye kimeze nk'aho ari ukutumvikana, aho abaturage batangiye kurakara ku butaka bw'u Burundi nyuma yo kumva amazina y'abana babo bamaze gupfira kuri ubu butaka bw'u Burundi. Ibintu rero ntago byoroshye, Kinshasa naho haravugwa igisa naho ari bombori nyuma y'uko Tshisekedi yakiriye inkuru ko indege yo mu bwoko bwa Sukhoi 25 yasaga naho yari yatiye u Burundi bitewe n'uko oda yatanze y'ibikoresho bya gisirikare itaramugeraho. Indege rero ikimara guhanurwa, nyuma yaho bivugwa neza ko isatumizwa inama y'igitaraganya y'abasirikare bakomeye hano i Kinshasa. Bivugwa neza ko bagiye guhatwa ibibazo ku bijyanye n'ibikoresho ndetse n'ibihombo bikomeye cyane iki gisirikare cya Kongo kimaze iminsi kigira, ndetse aho bivugwa neza ko hashobora kuza kugira bamwe bakurwa mu nshingano ndetse abandi bagafungwa bashinjwa kuba bakorana n'umwanzi bahanganye. Iyi nama bivugwa neza ko Tshisekedi ari we ubwe uza kuyiyoborera, ariko ni inama ishobora kuza gufatirwamo imyanzuro ishobora kumugwa neza cyangwa se ikamugwa nabi ugendeye ku batumijwe muri iyi nama. Ubutasi bw'igihugu cya Kongo baravuga neza ko bushobora kuba bufite amakuru ko hari bamwe mu basirikare b'igisirikare cyabo ndetse biganjemo abakuru bakomeje kugenda bakorana n'umutwe wa M23. U Burundi busa naho bwamaze gukopa igisirikare cya leta ya Kongo iyi ndege, ariko nayo ihanuwe rugikubita. U Burundi bwagiraga imwe gusa mu gihe komande yatanzwe mu gihugu cy'Ubushinwa. Bivugwa neza ko ariho Tshisekedi yodarinze izindi ndege, bivugwa neza ko ashaka kuzifashisha muri uru rugamba. Byarangiye ijemo rwangendanyi ndetse biza kurangira bamubwiye neza ko izi ndege zishobora kuboneka nyuma y'umwaka urenga. Ubu tuvugana amakuru aremeza neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi yari yamaze kuvugana na perezida w'igihugu cya leta ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Chilombo, ndetse bumvikana neza ko yabamuhaye iyi ndege y'intambara u Burundi bufite ari imwe rukumbi, kugira ngo abayifashisha maze mu gihe bazamuha oda y'ibyo yodarinze, maze bakazaba bagira ibyo baganira akamusubiza imwe mu ndege yatumije. Nyamara perezida w'igihugu cy'u Burundi biyabyemeye nta n'uwo agishije inama mu gisirikare cy'u Burundi, ndetse yahise atanga oda, itegeko rikomeye cyane ko indege igomba guhaguruka ku kibuga cy'indege cya gisirikare, aho ingabo z'u Burundi FDNB zibika zimwe mu ndege z'intambara, ndetse bisa nkaho iyo bwoko bwa Su-25 ari imwe mu nini bari bafite. Utundi n'utudege twa helikopteri dusanzwe. Iyi rero isihanirwa rugikubita. Ubu tuvugana bisa naho abasore b'intare za Sarambwe bamaze guca umugongo ku buryo bukomeye cyane igisirikare cy'u Burundi. Bisa nkaho M23 iteye ibuye yica inyoni ebyiri ugendeye ku byo ikoreye aba bagabo bari bamaze kunoza umugambi. Ibi ndabigaruka, ariko nkubwira neza ko ubu tuvugana hakurya no hakuno, ndavuga Igitega na Bujumbura, hakurya na Kinshasa, ibyombo n'amatelefone birimo biracicikana. Bari kwibaza icyo gukora mu gihe bamaze kubona neza ko guhangana ku butaka byabagoye, nyamara n'izi ndege bakifashisha zimaze kugenda zishirira ku butaka
ubutaka ndetse zitwika zikaba umuyonga. Intare za Sarambwe zirimo zirabyinira mu bicu. Ndeka nze nkubwire uko iyi operasiyo yose yagenze naho iyi ndege yahanuriwe, ariko reka mbanze nikoze nanone ku mirwano ikomeje kuvugwa muri parike ya Virunga. Amakuru aravuga neza ko FDLR zasubiranyemo, zimwe zirashinja bagenzi bazo kuba ari abagambanyi ndetse ngo ntabwo basa naho bari gukora ibyo bumvikanye na bagenzi babo. Ibisa nkaho bamaze gutamira kugira ngo batange amakuru ya hari abayobozi b'uyu mutwe w'iterabwoba wa FDLR. Kurasana gukomeye cyane hagati ya FDLR na FDLR ni ukuvuga n'abasirikare bayo basubiranyemo, nabyo byatumye M23 iza kumenya andi makuru akomeye cyane avuye mu butasi nk'uko bitangazwa. Reka twinjire muri izi nkuru ndakuzengurutsa na Minembwe Mikenke Poezero Mitamba nkubwira uko bimeze Irundu byifashe gute, ko biri kuvugwa ko muri teritwari ya Fizi mu mujyi wa Baraka ibintu bitoroshye, naho nkubwire uko bimeze. Nibyo koko inkuru igezweho iremeza neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyamaze gutakaza ku buryo bukomeye cyane Sukhoi 25, ariko tuvuga ko iyi ndege itatakajwe n'igisirikare cya leta ya Kongo gusa, ahubwo na leta y'u Burundi yamaze kubihomberamo ku buryo bikomeye cyane. Amakuru aremeza neza ko igisirikare cy'u Burundi cyamaze guhomba byinshi cyane, kuko iyi ndege nk'uko nakubwiye yari indege y'igisirikare cy'u Burundi, ariko bitewe nuko indege za Kisekedi nyinshi zagiye zihanurwa, izindi zikangizwa ku buryo bukomeye cyane zidashobora kuguruka mu kirere. Ubwo ndavuga indege zo mu bwoko bwa Su-25 uretse amahelikopteri amwe yo mu bwoko bwa Apache n'amadrones. Nta ndege kirimbuzi Kisekedi yari asigaranye nyuma yuko yatanze oda ashaka gutumiza indege 3 nk'uko byagiye bitangazwa zo mu bwoko bwa Su-25, bikaza kurangira aho yodarinze ku ruganda rw'intwaro mu Bushinwa mubwiye neza ko izi ndege adashobora guhita zibona ko bafite izindi oda bishobora gutwara hafi umwaka cyangwa se ukaba wanarenga. Ibi byatumye perezida w'igihugu cy'u Burundi yakira mugenzi we w'igihugu cya Kongo baganira kuko bakemura iki kibazo, baza kungurana ibitekerezo basanga u Burundi bwabo batije iyi ndege kugira ngo ibe yifashishwa mu rugamba, kuko babona neza ko bugarijwe ndetse n'ingabo z'u Burundi zikomeje kuhatikirira bitewe nuko batagifite ibijyanye n'imbaraga mu gukoresha ikirere. Perezida w'igihugu cy'u Burundi arabyemera kandi bisa nkaho koko yari umugambi mwiza. Ariko se iyi ndege bigenze gute kwihanuwe rugikubita ikimara kuzamuka mu kirere cya Mikenke nk'uko amakuru abivuga? Amakuru kandi agaragaza neza ko iyi ndege n'ubundi target yayo yari iyo kurasa mu baturage ndetse no ku ngabo za Rwirwaneho na M23, ariko bikaba bisa naho bitabakundiye. Iyi ndege cyakoze yabashije kurekura ikompura imwe, bivugwa neza ko yarashwe hafi n'isoko. Ubu tuvugana akaba nta baturage babashije guhitanwa n'iri kompura, ariko bikavugwa neza ko hari 2 bakomeretse nubwo iyi ndege yarashe aho bategereye cyane. Ariko amafragment y'ibi bibombe birekurwa n'iyi ndege ni mabi cyane, yabashije gukomeretsa abaturage bagera kuri 3 nk'uko byatangajwe. Bamwe bavuga ko ari 2 nuko byagenze. Rero haravugwa igisa naho ari ubwihebe ndetse no gusubiranamo kwibaza icyo gukora hagati ya Kisekedi ndetse na perezida w'igihugu cy'u Burundi. Bakomeje guhuriza hamwe imigambi aba bakuru b'ibihugu, ariko bikaza kurangira imigambi yabo itabahiriye ibapfubanye, kuko ubu tuvugana perezida w'igihugu cy'u Burundi asa naho afite ubwoba bukomeye cyane, mu gihe ingabo z'u Burundi by'umwihariko bamwe mu bajenerali bakomeye cyane n'abashinzwe intwaro bakomeza kumuhata ibibazo ku bijyanye niba akomeje noneho kototera intwaro z'u Burundi nyuma y'uko bakoreshaga intwaro zaturutse muri Kongo. Aba basirikare b'u Burundi ubu tuvugana rero Burundi bwamaze kwisanga muri manka ikomeye cyane. Perezida w'u Burundi afite gusobanura byinshi cyane abwira barimo General Prime Niyongabo n'abandi bakomeje kugaragaza neza ko batari kwishimira imyitwarire y'uyu mukuru w'igihugu mu bijyanye no gukorana na Kisekedi, mu gihe igisirikare cy'u Burundi FDNB nta nyungu kibibonamo, bisa nkaho byose babifata nkaho ari impfabusa. Ubu tuvugana rero hakomeje kumvikana ibisa naho ari biturika Minembwe na Mikenke. Abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi amakuru aravuga neza ko bakomeje kuatikirira mu mujyi wa Baraka. Ibintu byaho ntabwo biri gusobanuka cyane, uko benshi baremeza neza ko iki gisirikare cya leta y'u Burundi gikomeje nacyo kugenda kirwana biguru ntege nyuma yuko gikomeje kugaragaza intege nkeya, ndetse n'imbunda nini cyane, tanka ziremereye cyane ndetse n'imbunda ntoya
ntoya n'ibindi bikoresho bikomeye bya gisirikare byagaragajwe ahangaha muri stade, ubwo umukuru w'igihugu ndetse n'abandi banyacyubahiro bari muri iyi stade barimo berekana akarasisi k'abasirikare n'intwaro bamaze kwigezaho. Ubu tuvugana ukuri kwamaze kumenyekana, inyinshi zarakodeshejwe ndetse zimwe ziranatirwa kugira ngo Burundi bwongere kugarurira icyizere abarundi, babereke ko barinzwe cyane. Izi ntwaro zavugiweho amagambo akomeye cyane ndetse bisa naho byari byagambiriwe, byapanzwe kugira ngo baze kwerekana neza ko nta wavogera Burundi. Nyamara ubu tuvugana izi ntwaro zamaze gusubizwa kwa ba nyirazo. Ibise biraza kugenda bite ko perezida w'igihugu cy'u Burundi biyabikoze ngo kugira ngo abashe kwigarurira imitima y'abarundi maze bakomeze kumugirira icyizere mu gihe amatora y'umukuru w'igihugu arimo arategurwa, maze akomeze kugaragaza neza ko igihugu yagiteje imbere, ko ibintu ari amahoro. Nyamara benshi barashimangira neza ko uku gutandukanye n'ukuri ibi byose byari baringa. Ni amakuru agezweho ari kuvuga ko intwaro nyinshi cyane buriya ngo zapakiwe ziturukwa muri Afurika y'Epfo, zikanyuzwa amazi ndetse zikanyuzwa mu mato manini cyane. Bivugwa neza ko yarapakiye izi ntwaro 80%, bivugwa neza ko ariho zaturutse, ndetse inyinshi bivugwa neza ko zakodeshejwe, kubera ko amakuru agaragaza neza ko mu bubiko bwa Afurika y'Epfo, ubwo nyine birumvikana ko ari mu bubiko bw'intwaro hasohotsemo intwaro nyinshi cyane kandi zisohoka umupaka, aho zanyuze ku cyambu zerekeza hariya neza za Tanganyika. Amakuru yamaze kugaragaza neza ko za ntwaro burya zari zo kwifotorezaho. Ibimenyetso bigaragaza neza ko mu ntwaro Burundi bwerekanye nibura 90% ari intwaro zari zimeze nk'izo kwifotorezaho, naho 10% akaba arizo zisanganywe n'igihugu cy'u Burundi. Bamwe baragaragaza neza ko ukuri kwamaze kujya hanze nyuma y'uko mu gusubizayo izi ntwaro byakozwe mu ibanga rikomeye cyane, ubwo byakorwaga mu gicuku cy'ijoro. Amato yaturutse muri Afurika y'Epfo arimo arapakira izi ntwaro ku mwaro w'ikiyaga cya Tanganyika hariya neza igihugu cy'u Burundi, aho kinyuza ibikoresho ndetse n'ibindi biba bisa naho biturutse mu bihugu bya kure. Ibi rero biragaragaza neza ko igisirikare cy'u Burundi cyakoze ibyo twakita nko gufekinga, maze kikaza kwerekana ibikoresho kidafiteho uburenganzira. Aya makuru yamaze kujya hanze, rero biragaragara neza ko igisoda cy'u Burundi iyo kiza kuba gifite zimwe mu ntwaro ziremereye cyerekanye ubwo hari ibirori by'umunsi w'ubwigenge, izi ngabo takabaye ziri gutikirira kuri ubu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse aho ziri gukubitwa ku buryo bukomeye cyane n'igisirikare cya Twirwaneho ndetse n'abandi basirikare bari gukubitirwa kuri ubu butaka barimo Wazalendo. Ubu tuvugana rero abarundi basa naho bakoze ibingibi, ariko byasobanuwe neza ko abarenterine mu gisirikare cy'u Burundi FDNB bo ukuri bakuzi, ndetse ariyo mpamvu barutiye bakarumira kuvumbura aya makuru. Abarundi baherereye ku butaka bwa Afurika y'Epfo ndetse bavuga neza ko ubutaka bwa Afurika y'Epfo ibiri kuhabera byose bisa naho bifitanye isano n'ibiri gutegurwa ku butaka bw'u Burundi. Bivugwa neza ko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi ari gukorerwa ibi byose kugira ngo bamusunikire kongera kugarurirwa icyizere n'igikundiro n'abaturage, maze bongere bamutore mu matora y'umukuru w'igihugu ari gutegurwa. Nyamara ukuri kwamaze kujya hanze. Abarundi beretswe intwaro ziremereye cyane, BM24 Combat, ibifaru biremereye cyane ndetse na tanka nini z'intambara. Ibi byose bivugwa ko nibura 90% atari iby'u Burundi. Bimwe byatiwe muri Afurika y'Epfo ku bufatanye bwa perezida w'iki gihugu cya Afurika y'Epfo ndetse na perezida w'igihugu cy'u Burundi. Bivugwa neza ko ari n'inshuti magara, kuko n'abasirikare b'igisirikare cya Afurika y'Epfo basaga ku butaka bwa Kongo guhangana na 23 mu gufasha Gisekedi. Abenshi binjiriraga ku butaka bw'u Burundi maze bakaza kwambukira ku mupaka wa Kavimviri, byerekana umubano udasanzwe aba bagabo babiri bafitanye kugeza kuri ubu ngubu. Ubu rero harumvikana ibisa naho ari umwuka mubi wamaze gutangira nyuma y'ukuri kwamaze kumenyekana ko u Burundi bwerekanye ibikoresho bya gisirikare bisa naho ari ibitirano. Ubu tuvugana rero hatangiye gukora ikimeze nkaho ari uguhisha aya makuru mu buryo bushoboka bwose, ariko ibimenyetso byamaze kujya hanze, basa naho bisamye basandaye.
bisa naho gitunguye benshi cyane. Byamaze kumenyekana abari barageze muri uyu mujyi wa Goma bose basa naho baje gutata ndetse no kuneka amakuru, baracengeye cyane baturutse muri parike ya Virunga ndetse no mu bindi bice. Aba ni abanya FDLR, aba bose bamaze gufatwa, bacakiwe, bashobora no